Bia Kamal Kanwar Online TV. Kejan gwasa me me jira majidit Kanwar Online TV. De jogo no jen ku subscribe ke nywa kanasen ko ken. Ko buladen content nonga katumna hat beken shamala shukaya ka gwada danan pai ka barech. Shuja paru jen bi notification bell bija twan. Aler bana linga aler mishalat Rebecca Nyande. Te ka raj mishalat chala dano kwane salpa ke ma yadit. Te ka ne chala ja jujlum. Kanidin kontin la jigweri akan da ka so Sudano jandana banalat janadana chogor kemen chagwar ke media edna me melat kona me rajadanan we lat we jalat gwat mi waran waja totin general le shiliure wecha ka so Sudan jan gwadran we jalatin bana ja chogor no bana ja linkel ka do badanan shalat ke ja en vice president Rebecca Nyande bana chure ler kana mokel Rebecca Nyandeng sharam mi shalad no ejen yar kuar ke mayadi pal ko ladaje la ja nong rwani tishimwa kan gwasken ala ramadanan shalad Rebecca Nyandeng wajen la rwani tishigo tishakan den kontin tin shalat la ka nong salke mayadi jaja pal ke jaja joro no mo ke jan duoben jakir ma yadit o chamal be mal nongre wech ka so Sudan ke je chi Rebecca Nyandeng galat ando badan la rwante to la ka linge je en kwen salp ke ma yadit jaga je ko chimal chipe mal ben re wech ka so Sudan a genera mo a jenda kwar kir ma yadi do kan netin ko kien ke nasin content re kuma ka so Sudan ko la ka raj mi mo shajen gwade ki raj mi shatok la kana non kwen salp ke ma yadit che self ke ma yadi te jako chene diala konen tie ga je shaka bunget ke chamal che benon gwasam raja malada je gwase taw ke wuden shiliu min chale general biur ajang general kel re we ka so Sudan mi chilet ni ko kor gwase dan tana do re we ka so Sudan ci yede che jere we ka juba ke ka so Sudan jan gwad dan we raja mo we jalatin ko kore mi chara mo chaja to en Nyandeng chwene di altin gwishe en o ken yer kwero chwoga cholo no bikan lumpel kana rach miteltar jar wandin kon kan kalat kan to ka rwandi teltar ti cha so Sudan cha ibnan niam kala kan wi sal ke mi yadi la kana yer janala ne to a pek rach mi chikana ling wishar changa ne rwani kan wishar bikan wulum kwer changa rwani mo bang miteltar charoj me jalat Rebecca Nyandeng gwasame Nyandeng garang ajeni yelar ne me yen ji gwer dial ki je lom ne dial lumomo ajen dak so Sudan Nyandeng ajeni shagwar ke insecurity ngeje men roje ke kwide ko ne dial titin content yar ke so Sudan ke ne kon la kwar non roine a chenga roj mo dong shade go de je lingo kwar ba bikana lom ke bikana lada cheka kule jogona na mukule la roj mishaling madong de uliunu kwer ni salba ke ma yadit ka kwide ke jan lo man joy yana ja mukule la wiya lo mi shiro da lo den lo biya ladje ke nyam de ye logana yan la ba ngwa kona te ye gwa biya lo mo biya ja kulo joja cheka jo gwa de roja ndan roja ten jene roani ngon shaling wicha la ba ka te ke biya ka guje gwa no ka to wala cheka to biya kulo nang biya ko lat kwer ni salba ke ma yadit Nyandeng chala no nene jeno gwade dane ter kon sa Sudan tela dar antame nguche dar didiname me ter kon bana sa Sudan ban je ter kon ka tet kon tel kon me sham kon ki tela tawud me mat kon ke tela tap te mat kon ngum dong dar ka ye antame biya bayne do bande yen mal jata wonare we ka sa Sudan jenedi konti la jegweri ke jilluom ne tela lum ya jot au bi self kem yadit banedi ko ken chaka bungat jaga jogono medan South Sudan gor kon ka tet kon tela kon gor kon tela tap tin eno ci kon gor jaga lo dan no South Sudan ba jaga tama chana ye jek ngum ku gwer kul no dajen dun kwan chelat gwasa menene Nyandeng ci lo de jega long jenene di alten dak ke South Sudan ke jilluom ni tela right mo bang a joy ka kwar ne ke ma yadit charoj mo jalat jene kene di ala kontin tin te kel ke self ke ma yadit jene kene de konde la lom la ga wiya joy ka lom nan kon joy kene jene ka tetel tar ka bang bang ne dung mude yerun kap chonga biya go do ndan de mal bane jere we ke South Sudan de go charoj mo jalat
en Rebecca Nyandeng ajele dan di yelinga na me mi jira ma jidit ke jan channel me gorno jin bi nyana sin ko ken ko gorno bi subscribe ko Nuronline TV bi